tai fo I wau I mai lua tau suri fua. Para mātou mola ni nei tai au sa tātou ta ape le nawa yaso. Ia o ni uto e o mai ala wale tātou mola ni nei tai au I nga lawa I fo yatu oi. Ia o le vai yaso lona whale nei o le nei. Tātou te mako whau e pia. Le fast food waso o le tau mawhalu tātou o le Yesu Kiriso. Ia wala wale sa uni atu mo. Ona poko mai pe ona tātou whaita wai ana whionga. Tus whiwhiria lau I nei tae au. Salamo, luas fu malitolu. Psalm 23, o le alii, o lo leo maa moe o ia. E ia se mea o te mati vai. The Lord is my shepherd, I shall not want. Watu e lai whama whanawhana, o no le nawa yaso, to tele lava tātou ua. A whatia le fulu ma whamai o loo e pesi ni. Ia, e watu e whama whanawhana ma whama losi, ia, tātou umalawa o lo maua e tino le mai. O whetau ia e lawa nei tusi whaitau ni tae au, o le alii o lo tātou leo ma moe sini. Na te talia o tātou manao. O le atua na te whawhawina lo maalosi. Na te fua I fo I le whige mu. So wā mai, wā mi o kupole ai lo loto le ni tae au. La fua I atu I lo tātou leo ma moe sini o Yesu Kiriso. He provides, He protects, and He restores our strength. O tātou pese whaatasi mai lai tātou worship, e ave ai le inga I lona alofa tūnoa. Ia I tātou le nawa yaso o tuana. E me se le nawa yaso fo a matalia. Lord, we lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. And Maulunga Bella Suafaleli. O te Alamitos ai te amavini. I lo fio mai lo nei o lana. Wa e la bea I mai I lo o lana. Wa e fio mai le langi lua, te whaai lo mai le ala. Wa e o tuai le satau, ina ia o sa loto. Wa e mali wa tuai le tupama, wa e toa fio tuai le nai. Ko sua fa Yesu e numera si. Wa e fio mai le langi lua, te whaai lo mai le ala. Wa e o tuai le satau, ina ia o sa loto. Wa e mali wa tuai le tupama, wa e toa fio tuai le langi. Ko sua fa Yesu e numera si. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My
Set me on
ala mai e le langi le mamalo le tua. O whaalia fo i le vani monimo le ngā ruenga o na au. Lo tawatu le ue le tasi aso le tasi aso. Lo whai o fo le poto le tasi po le tasi po. Ka tātou tatawa, let us pray. Whaatasi ai mana mamalu e peo na langi e ngā ruenga o le fōwhanga. Mātou te tuuina atu ai la mātou fo'i atu e i la ofio le li ie i le nei tai ao. Ona ua mālie lau tau singa i ai mātou. Fiu mai ai ngāngapa i ai a oli tia le menei. Mātou te watu ai le taulanga e pa ia ma mālie i la ofio. Together with all of creation, we give you the honor, the glory, and the praise. Holy Spirit, come alongside us, encourage us, so we may worship in truth. Amen. Matato amata ne sounding le ingole to te te ina tato le special prayer lo li o faftai.
La tātou tatalo I le tua. Let us continue in prayer. O su mai fo I lau whanau I le nei tai ao I lo whale tāpua I. Watu la mātou whaafutai, la mātou tāulanga. La mātou tāpo inga I a te oe whaitele. O tu lotu mai fo I lo nuu malau e kalesia. Me vaenga ese o la mātou community. Mafuta mai fo I latou I lungo le ea e peo na masani ai. O tu o mātou no foanga masani a o mātou lotu mai I lo whale tāpua I. E ese mai I le tāpua inga whaito tasi al tangata lava ia. O mātou fia I loa mapai atu I le whaalia lao fio. O le mele nei o mātou I loa e ese lava le whaalia lao fio I le tangata I lona pu mo. Ese fo I le whaalia lao fio pe a potolo nuu mai lātou e whatutua I a te oe. E se lava le pese al tangata lava ia na o ia I ana whatunga. E se fo ilo mātou pe pese I vi inga o saundinga, whaitele whapene. O la mātou tatalo le li ie. Ni a vele tau mawhainga alo no umalau e kalesia ni tai ao e peo na masini ai. E whaali mai ai la o fio I o wala mātou te le I loa. Mele nei o mātou mautinoa I ai le li ie. E le mawhailawa e tangata o nei loa ato toa I la o fio. Si wanga nā o e whina ngalo e whaali mai la o fio I ai mātou. O mātou o mai lewa yaso ma lewa yaso. O mātou susu e le tala le kanona o lo mātou whatuatuanga. O pāsi mai ia tukulanga o le au whatuatua o mawai atu. O mātou I loa ai la o fio. I la latou mōli mau. Mātou te loa le nei mea mautinoa. O la o fio o le atua mamaru. O le atua mamā. E te whina ngalo I le amia tonu. E le ono sa ia fo I o e mea whapio pio. Fo latu fo I le tusi ma o mātou I loa. Na whapeina lava ona e whaia o le rangi ma le tangata I le amatanga I lo lava whatusa pa ia. Le whatontonuina I lea o le whatoanga e lo mate sau pa ia. Ua o mai lava I o mātou tupulanga. O mai suanga lo vatele I la tātou pale whengai. O na sa e tuku I le tangata le mea lofa o le fili. Le whai o lana whai unga. Free will. O ma whai e ia o na ia fili le ese senga o le lei ma leanga. Ma fili le leanga. O le mafuanga le nā amata mai e ia na whale tonu ngā ruenga o le fuafuanga. Taruai o na oio le tua mamā. E le tolerate oe vai vainga o le tangata. Me le sa e tulia mai e tangata mai whatoanga I e tena I le amatanga I na opa u. Mai e fola ia I ui lava I ne teia e ia le tangata na e whaia. Ai e le teimi. Tu e whatuina mai e se whatu mai whawhine. Ta pena le taulanga. Tongi sala e tu tongi e anga sala tangata o le lalolangi uma. E whaali manino I lo walo o Yesu Kiriso ma e oto mai seo I mātou na whanau I le tina. Le māmoe na te whaia le taulanga mo tangata. Maliu o ia e le maliu I lungo le sātauro. Le whi mātou sa vali a ao sa vali e o ia. Mātou whamana tuina o na pōpua ngāi o mātou fo I tupulanga. E mātou te pōpua ngā lava mara mātou motino e le I uma o le tala. E le I uma I lona maliu po lona pōpua ngāi ungo le sātauro.
Na e whatuina o ia mai le tunga mau ma le oti le aso tolu. Le mele o a vea ile nei aso ma aso tāpua i le au kerisiano. Wana o onga fo i lo mātou tau mawhai e tau muli muli ai. A wā o mātou i loa e su ai o mātou iwi. Wā o mātou i loa e tupu ai le ola atali, ma le ola whakavau. E a mātou tau muli muli i au wholafolanga. Mele lele ia o mātou whawho winai e kalesia ma lotu. E meise tutono lo mātou o tunu u Samoa. E o utu iai le nei tala le lei. Le tala le lei e le whaalangolango, le whaolatanga o le tangata i ana ngā ruenga. Le whaalangolango fo i ina ua ana matausi tu la fono. E ala lava o na whaolaina le tangata. Ona o lou lava alofa, ma lou lofa muti vale. Na maliu ai ke riso i lunga le sātauro. Ako o mātou wanga salapea. O le lui mo i mātou, le li ie o mātou i loa e whamangaloina mātou wanga sala. Pe a mātou sanga no nofo i pēa i le pōngi sā o le lalurangi i pele ai. Pe o le a mātou tau sisi pēa i le amiotonu o i lau fio. Ma mātou tau si whatupua ai i le amiotonu o lau fio pele ai. E mātou te talia i lāle whatutua le ngā ruenga tutasi na e whaia i lo walo o Jesu Keriso. Ma mātou ngā rurue ai ma le whai tautaui. Ina ua mātou mauti noa e lese me whalea o ngā mātou tauti ngā i lau fio. Ola mātou te talo le li i ina i au ngā mātou tapo ina e whapea ina ai o na whatufunga ina o i mātou. Ne one i o mātou wa aia tuai i anga sala i stangata o na mātou whapea lea raka. I loa mo i mātou o na eo ese o leu tupoto i o mātou lava mata. Na mātou i loa manino a tuai le i le rofa la rea i o la ofi. This is basic theology for us, Lord. That we are not redeemed because we are holy, because we have kept your commandments, because we have tithed to your church. That is not how we will be saved. We are saved by grace alone. And sometimes when we see people fall, we say that is not good. We ourselves like to help people that have sinned, not knowing ourselves carry a big load. So here we are doing church, seeking your face with this clarity that has come to us 2,000 years ago. But yet we continue to love to sin and continue to be in that space where we tolerate darkness and ambiguity. We put out as if we know, but we don't fully know. So we come now in front of you, God, asking forgiveness, asking for guidance, and asking that you help us put our faith in you. O mātou te taro lele i ne e yeile manui o lau fio le mātou potpotonga nei. Le ngata ia i mātou o whaia lea māsani i lewa yaso ma lewa yaso. A whakafo i o mātou uso lo mafuta mai le teimi nei ma e roa. So se mea o iei le tangata i lana savali i la le whatutua. E iai mātou lava le nei mauti noa le li i. E whaalaina i mātou, ona le lofa tu noa la o fio. Whaalaina mai le a, whaalaina mai le amia tonu o la o fio, lo mātou tau sisi whatupua i ai. Whaalaina i mātou i le manatu whasau sili, o le mawhaiona mātou i loa la o fio. Pe a e whaali mai i mea maua lalo le lalulani.
whaolatia I mātou mai leoti. O se mea maua uma e tangata. I lea taimi ma lea taimi o lona soifua. E nuti eiro mātou whamoe moe. E umai o mātou langona lelei. E whaoso soi nai I mātou I mai lei e ma mātou pāu uai. O nā mea uma e lawe ina mai ai I mātou e lawe fio. E a mātou whatutua lava matari tonu I logo lofa tuno. Lo mātou tataro leli I a vero mātou I loa le nā upu moni. Ma mea mātou te o atua I le larulangi ma whamangalo I nisi. Tu uawa noa isi. Ma I mātou fo ia I mātou lava. Mātou tu uawa noa I o mātou fo I vai waina. E manino ai la mātou mori mau ma la mātou wa ai ia te oe. Ma mau ai fo I nisi mo lo malo. Tele mea lo tutupu I o mātou au tafa. I le lalorangi au au. Ma ua mai tala I taua ma whewawaya inga. I le onofo le lei tangata whatuatua. La mātou tataro leli I waweo o mai le taimi. Atu ele file mua o lawa fio e pea na tala ina e kalesia ma tangata whatuatua. Ne e whaia lofina ngalo I le langi e pea na whaia le langi. Le ta ape ma le sala lawa lo nuu malau e kalesia e le newa yaso. Fe au whaitele ma fe au whaitei tasi. E me se fo le wha moe nisi o le whanau e te fo I alato wa onga. E iailo wha manuianga I alato e li. So se mea o le au ia e lau whanau le newa yaso. Ia mana uma I lo fina ngalo. Whataunu wina I tau ranga wha moe ina. Ia whapea fo ina manuia o le wha muli o I mātou. Ia nala mātou te talo whai tele. Whatasi e ma te talo lilo o le tangata lava ia te tō tasi. Mea lo mamafa I o mātou loto. O mātou tu ina atu ia te oe tama. Si e tali mai e tusa malawa mi tō. I suafo Iesu ke riso lo mātou li I malo mātou whaola. Wa ole ma te talo atu ai. Amen. The power of love. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing
Surround me.
o le afu o lau whanau o mātou tuu i le ipu, tu inatu i ate o e tamā. Si e talia mai me e whaongaina e whalau te le ina ilo fina ngalo le nei. Together with our hearts, our beings, our moulis, we present you our offering this morning, Lord. Would you receive it in your grace? Amen. The whiunga le tuala tātou whaitawina. Our reading this morning is from the book of John, chapter 9, verse 24 to 34. It's just a part of the lectionary reading this week. Johan ne iwa o penus fufai le tō fufa. Manatu la tātou whaitawa i le ngana Beretania fatasi ma le ngana Samoa e peona. Ngase e tātou peo tusi. Let us read responsively John 9:24 to 34. So they again called the man who was blind and said to him, "Give God the glory. We know that this man is a sinner." Then he said to him again, "What did he do to you? How did he open your eyes?" I told you already, and you did not listen. Why do you want to get it again? Do you also want to become his disciples? Then they reviled him and said, "You are his disciple, but we are Moses' disciples." You know that God spoke to Moses. As for this fellow, you do not know where he is from. The man answered and said to them, "Why, this is a marvelous thing, that you do not know where he is from. Yet he opened my eyes." Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God, that's his will, he hears him. Since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. If this man were not from God, he could do nothing. And 34. They answered and said to him, "You were completely born in your sins, and are you teaching us?" And they cast him out. O na lātou tue wala au lea I le tangata sa waso, ma whape atu I a te ia. A watu ia le vi inga I le tua, o mātou I loa o le tangata masala le nā. Tue whape atu leo I lātou I a te ia. E se ase mea na ia whaia I a te oe. Pena whape whea e ona whapulaina e ia o mata. Ona upu leanga leo I lātou I a te ia o whape atu. O oelo na soo, a I mātou nei o soo o mose I mātou. Tari mai tangata I a te I lātou, le me ofo ai le nei, na ua lei loe o tau pe mai whea o ia, o whaupula mai e ia o mata. E
le I whaalongo lava taru mai le wavau. Ona whapupulaina e se tasi o mata o le na whanau mai ki ka wasu. Mai whapu e tōs fuwha. Whamuia tele mai le tu e ala tātou whitau mu whaamulongo I upu ana whionga pa ia. Tumo watu pe a te ia na lava vi ina. Nei se I o I whaavavau lava. Nei awa noe. Talofa atu ai pa ia mana malu o tātou kalesia I tai ao. Whionga te whono mana malu o lau. Talofa atu po I lau whainga ruenga I o ao. Whare Te akono. Whatalofa atu po I mawhtanga tina. Kana se fwe tātou walo ma whanau ma whaio tātou Pitapo I ma whatasi I nei. Vai aso. Also like to extend a warm second Samoan welcome to our friends who are joining us online. It is my prayer that at the end of this service and upon self-reflection you reflect and say to yourself, this was a nice addition. This was a good time with the Lord. So that you're blessed as well as we're blessed. And that blessing transcends time. Whalamoi nāle leo le tale fo I le tātou nuu I le nei waitau. Le defensive mechanism leo le tino. E tau mawhai e au mai I whafo siama. Lo taai tutonu le system o tangata. Ona tātou langona I leo le nganga whaftai ngā luenga le tua na whai. O I tui o tātou tangata le nei mea lofa o le tale. Whasau I whafo le fever. Whasau I whafo le phlegm. A lesi mea e tupu pe a ngase le tangata. E slow down ai o ia. E pupula ai o na mata I le nei upu moni. E iei te mi e ngata ai le tangata. Ia tonu e muli mai le oti matuitui. Ia le te mi lava e disable ai le tangata tale maua ina lona tino e siama o le lalolani. Ia ona whatufunga ina lo le I le nei whatufunga. E pe wā ngāfo I ile o atu I maota ngase ma whale mai o le nei atu nuu. Pe wā matai fo I ona pupula mata I le tāua o insurance ma le whawasenga ina o tangata e company insurance. E whalangolango I lungo la premium. A te lea lau mea te tongi o na whilolo leo lau coverage. A lai titi lau mea te tongi o na whapeina fo I lea o na le maua I le coverage. So that was the insight that I got this week. The whole lectionary reading, it's about bringing sight to the blind. Opening the blind man's eyes so he can see again. And that's part of the messianic tradition. It's to bring light to people in the dark. And one of the things that I've paid attention to this week is this whole idea that God's light appears when people assume darkness. It's in the midst of total darkness when God's light shines most significantly and with meaning.
reading our lectionary reading this morning, it is very clear that the entire community was enveloped by this darkness. That because someone is born blind, he must have sinned. Or at the very minimum, his parents must have sinned for him to be born blind. That idea and manuloti seems to envelop the community. Someone must have sinned. If not this young man, it's definitely his ancestors. And in this darkness of dark, Christ was able to do his very best in bringing God's light. Jesus rejects that logic and said, it's not him who has sinned, nor his parents have sinned, for this blight to fall on this young man. But it is so that God's work is revealed. Mea pitu siri leo na tātou wiloi le tala lea. O le teimi lava e pōngi sā ma tā waso ai tangata. O teimi nai tutu ai le malosio le tua malan ma tā usisili. Whanau mai le netau le lea tā waso. Fisili lo tangata o na so o ai wanga sa. Tangata e lea po o na mātua. Ele ile ai. Le ole anga sala o mafuai. Ene ia faalia ai ngā luenga lele. Melo no lua tātou te iloa. E pei e iai le ngā luenga le tangata o lo pa u iai le nei whaama e te tauna whai. Ele mawhai ona tātou I loa le me te tauna whai, e leisa tātou ngā ruenga e whai a ngā I ai. O le whataita inga wa uma neo na palu e le lii ia le palapala whatasi malona whāua. O na tuko leo na mata, o na whai roa lea I le tā waso alu. Alu mulu mulu I le tā e lenga I se loa. Pe e le winga whapea o le whapupulaina o mata o le tangata. I le whalangolango I se mea sau mai whafo na o le nā. I le whalangolango I le malosio le li e whaile palunga manini e o na mata o na paulea. Tau ne iaila na ngā ruenga o le tū I lunga. O le ata waso e pi I ne I arua ngā I le ta e lenga I se loa. O I nā whatoa ato toa ai lo na whaapulanga. This is part of our healing process. Once you receive a malady, a disease, and you have access to the cure, you have to pick yourself up and go. Even though you have the best of insurance coverage, but if you don't present yourself to the hospital, to the emergency room, that healing will not happen. Tele tātou te o mai whalangolango I stangata. Ia le wā o mai e le nei tāla. Ia I ala tātou me whai. E la tātou nawha. Tau tātou tūlai I lupa. Whai sa tātou ngā luenga. Ale se mea tātou te loe tāla lea. E ese ale tā waso whaale tino. Ese le tā waso whaale ngā. Tātou te rei whaitau o male tāla o na le pupu o le teimi. A nai whai upu nāe oto e tātou whaitau ina. Tātou te loa ai le tā waso o tangata ia e tā o so o mose. For sale. Tangata I longa, tangata whai pini o le community e Israel. Tina lava o na waaya tu tangata o pupula sa tā waso.
ai le te tonu la. Tina lava na lato wa aia tu o ia first principles. Ia tau sisi ia. Ei wa lato to ia ami le tau aso ma to e su o ia. E mo yo ele na tau aso talu mai o na whanau. Ia le awhai mai le tau aso i wow. Ia le awhai sisi ia mai sale. Ei longa i se a ma whai o na tupu se me whapena. E sai le tu la fono. Ele o mai fu se memo ia I mato te loa ai ma fai ona fai se me va pena ele tangata na sala. Se tu fa matara tasi mai lava ia te au ia mato e fa pe ona fa pula ina o mati. Pe ole manatu. E ia tangata e va ai I fa alinga. Ia panga le fa tawa so ina o lato mati. This has got to be the most serious of blindness, willful blindness, refusing to receive the reality. And that's got to be a very bad way of life. Ole mamalanga matinai New Zealand. Le mato mafutai maseu ngali I prominent I le kalesia Samoa o. Whai la mato ainga tu whai foi manatu. Na whamai lere o la lata confession. Le confessa tua pastor le o verse issue o le uso. A se mawha nau o le o toi o I lotu Samoa. Pero fatu oi tau whai o lua japon toi ina tau tanga ue. Me ioe. E anai mata muli ai. E pe ole lei ngā rue ngā tamaiti. O negotiate la tau le ola I New Zealand. O leto e whiumana mia I la tau ni whalapo potonga that are willfully blind. O leto e ngawhatia I la tau le kalesia Samoa. O lo tā waso pea I mea o lo nofo ai tangata New Zealand Samoa. Le ise ngā ruenga o whaia, ila lātou lea, mai tau. Tuina tala nā lea ngai pese ia le mele nā na tupu, lua awhi tau sanga taru ai. Riti ngā lava na wa ai atu o pula mata o le tau waso, ai whai mai lava le ai. Se tu e whai a pesa. Tinga lava na wa ai atu ua sala le finangalo le tua ese mai ia I latou na muli a mose. Ia ale atau sisi I latou. Ei le mawhai o na tupu mai se me whapena I se tangata na sala. Ia ale awa latou I loa ia. Mana ia le whetu na inga le nā manatu o sau nei lale e tā waso. O toi a ami fo I o na whai atu na tau aso. Ea, tō te whia muli fo I le li. Ia e pese Talofa tala sua. But if you double click on that, you'll begin to sense a sense of humor. This blind young person, when he was again accosted by the authorities, and again inquired about how he came to be healed, he said, do you also want to be followers of Christ? It was a joke. He meant it as a snide remark. But there is no other way to factor that in. And that is the role of comedians in all of society, is they are to speak truth to power. And ostensibly, this young man used his sense of humor to lift up what they ought to do, which is to follow Christ. Ia malamanatu muli. A pupula loa mata o le tawaso.
Kuna te tau lo leo na whaila na ngā ruenga. Matuina pe lava le allegory leo le cave, e whamatala so o ai Plato. E whapele tala e, o tātou uma lava o lo o wa ai I ata o lo I le cave. The cave analogy. E le mawhaia e tātou na pupula ese, lo tasi ala tātou wa ai I ata ia e whaali mai lungo le cave. E mawhaia na, ai e ala temi na matala mai e I tua le tangata ma ua sauloto. Pai atuele ai e leni mea moi mea ia I lungo le cave. A o ata ia o tangata o lo sisiwa I lungo le afi. O lo castina le shadow I le cave. Leo o lo entertain ai ia polonga I te tono le ana. Una matala atu roa leo le polonga lea sa se tia ma ua I loa e ia le upu moni. Upu pulo na mata. Ua latu I fafo ua teiala na ba ai le malama lama o le la. Una tō manatu lava lea o ia. O te toi fo'i e I le ana ma whasa o loto ista ngata o lo o komisa. Po o te nofo pe I whafo ma talita oto le ngasio malo. So le fisivi e leise tali. A o tali le na tali e le li le fisivi le na. Ina ua I loa e ia le mamalu o lonta maa. O I loa e ia le sosia o le atua na whia le langi ma le langi. O whiu tangata e whasa tauro o ia e le oti. Tu mai lea o ia I le asotoro. O na sau le manao e whasa roto o matangata. Upu le ngalo ia I tātou ia o tō manuia. O lona whina ngalo le namo I tātou uma. A whai e se teimi e tue whautua aina mā classmate le New Zealand. Whasau roto tamaiti. O e sa ili le atua, ma lona manuia. Ai le mawhai na whapu mo e le atua lan susia. Alu e ngā le kalesia. Ile manatul mena tau na whaifoi I tātou le newa yaso. Whapulaina o tātou matama o tātou I loa. Le manuia o le atua, le whatua o ia. Ao sia foi mesa I o tātou wao ngāi. O lona malo. Tātou o I le vaiaso I le nei. Alo langi le newa yasu I tato woa ma ave le malama lama. O whapulaina I tato e le lii. Ia tau sama e tele o tato nuti ai tuspa ia. Whaali mai fo I le nganga pa ia I tato wa o tele o whaia tua se tala e tele o sila fia. Na fo ia manonu ai. Lo mauli. E mauti no le lofa o le tua e le whatua o ia. Me aona tau on tātou whaia tātou wolo ma ave le lofa le nao le tua I le rarolangi. Those who walk in the light learn to see the world differently. As Paul says, walk as children of light. Death no longer has a dominion over us. We should take risk. We should risk our reputation. We should risk everything we have because we have seen the light and God wills that which is good for us. Christ's disciples must learn to see beyond surface appearances. We shouldn't just be satisfied with what we have, but we should reach out to other parts of our community who are lacking and don't see what we see.
Their eyes are still closed and are still blinded to God's will and God's abundance. We should pay attention to Christ's suffering, the injustice that he had to endure, the indignity that he was subjected to. But yet he was doing the quiet work of God. And when he finally resurrected from death, his entire rest of his life was so that people get for his having gotten. And it's my prayer that that goes for us as well this week. Gospel invites us to see God's light appear in unexpected places. All those places that we don't expect God to appear, all those dark places. Let's pay attention to God's light as it appears in those unexpected places. Be with Christ. Open our eyes up to what he's trying to reveal to us. And once we know the light, we must share it with others. The fulfillment of our salvation will not come by hanging on to the salvation that we have from Christ, but it is fulfilled when we share it with others. Io tatou launga le nai le nei, mai aso. Le nganga lava le whelaunga o tatou maua mai, i le nei tala le lof ano noa i o le tua. Le lofa le fatua o ia o na alo o Yesu Kiriso. O lo talo i tatou wo i le larangi ma whapeina o na whai. I ma le tala muli muli. O lo o iai le documentary, well, it's a movie called Nuremberg i le Netflix. O le Nuremberg trials la, whamasinoina leo te itai o Nazis ina ua uma le tau alo no lua o le lalangi. Nazis o le group lea mai siamani na lato pu lea le malo siamani. Dalo le wapa inga Adolf Hitler. Na mata mai e rola i ona sa waina tangata. Whapangota tangata. Se i lau ele matamao a inga o isia tunu o maisia tunu. O planta wala no lua le nā lalangi ma ua whaia ina ai siamani. Ma liwa ia Hitler ma lis tangata so ai. Ia e tutoe rola tangata ia. Na ira le manatu o te tai o le lalangi. Ia oa ni toe whaia se me whapea. Oa ni toe tupu se me whapea o ma whaia e ni tangata to ai titi. O na whasioti ni tangata e to tele. E au noa ma le mafo whaulo loto i ai. Na whai lola i o le trial e ta o le Nuremberg trials. Mai alo ruasu kuanga le vaatele e pe o le fesili lapana na hemcha ile whamasinonga le nei. Leo e loa nei le mea te taua na whaia. Leo e loa nei e silia lava ma leono miliona tangata na kuka i le o ngā umu e tangata i o Nazis. Leo e loa nei le to tele o tangata nā whaina lato mea to tino. No le manatu leo o to. Would you do any different? Would you do any different? Whai whamsinonga whamailanga ele ai e mato tele i lo o tutupu nā mea o maurunga mato. Le mea nā lai tupu i lalo i le o ngā umu i lalo vanga i haimura malato. Na whisiri lava le loia, a whapete i loa what you know now. E sui ela un tau se si. Knowing what you know now, would you have supported the Führer, Adolf Hitler, anyway?
Retaliale, Tamalo Nana, or Herman. And if I'm tell her, yeah, I would still support Hitler. You know, we now lana. Fasata o my Alabama na sisi la to. I was a temi more lea or elevate ia le level of leanga sala. Mai leanga sala al tangata whapaina le whana. Ma leanga sala al tangata na nofo ma whau i le iwo. O si lunga le level o le langa o leanga sala. Sins against humanity. Sins against civilization. Leanga sala lea whamele li i tusa lava pe te le ta, le tua pe pā le whana. A harbor lava i loto, le ti ngā, le tau i masui, ua e anga sala la. So le mela o whamtala i nai le tala le nā, ona o leo o matala, le va aia tangata, o leo toi pōngi sā tātou, o ta tala e le lii, mea sā tā waso ai tangata. Le ngata lai le area of law and justice, a whape nāfu i lau e le sui fua ma le olo tangata i le teimi nei. Tātou wa aia tu fo i le sawa le AI o le tala e whape o mai le teimi e le tu e whai ngā luenga ai ni tangata. A le a whai umai masini e tātou wheawa. Eo te lei loa. E pau ale mea o tātou i loa mai le nei tala po a lava mea tutupu i le tangata. E le tu lafo ina lava i tātou e le tu. Au mai e le tuolo na malama lama i tātou. E ila tātou nafa i le mea te tauan tātou whia. Ia le mea lava nei tātou te mauti noa i ai. E le tu lafo ina i tātou e le tu. La tātou whai unei sā ninga e pese. Tēnei lau whi pese. Se lau tōs fu. Langi ia lau pese.
tātou kālesia whamālusi mai, le tātou sauninga nebe asu. Tātou fwoi au fwoi pese o no te peneina le leo sauninga rona mālo pese. Isuna e tātou whanau e te fwoi umalatu spring break. Saya ma Ethan, e manuia te le malanga. Wherever you go, you know God goes with you. To the extent that you're able to pause from your weekly schedule and give God the glory, do it. It's not a bad thing. What I tour here, the Tina and Wenga, of Typhoid Mortal Sang, and you see the fear of my tato, la fila na marolo mai, the fali. Le mena o I loa mai ase leo le tina. Le ngā ruenga insure o lo fai e tau fia le medical coverage, le medical care e abe tanata. O admit nei le emergency memorial. Kore whanma ia le masanyo nā ruai. And I recommend ole le attending in nofo. Observation in the pool. Yeah, tell for me le kabale le nofo kabale emergency le kabale moe. You na avale le for my kabai. What value ana latu as a cash patient medical emergency. Ele fisiria na le umana alunga malolo e tasiluas. A pere mela le na o whapupula I na I o mata I le system le gai tātou e whapasenga tangata insurance. Yeah. E le tele se tala e whaiai na le nofo lava ma mafo whau ma tō manatu. Wa o tō fo ina ngā rurua I ngā ruenga ma tatongi o tō premiums insurance le lei. Ia whato ai loa le lei na o admit oe. So that's the ultimate test. So o test lai le vai aso o mawai. Ma o te le fo le malama lama I le system o le tunu. O te mafu fau I o tātou tangata mai Samoa e o mairo lava I nei e tu ua I emergency medical. Mo California ia ro I tātou e malama lama tātou I system le nā. It's the lowest of the rungs, but California medical emergency is much greater improvement from Samoa. So then if you fear yana you tangata mai nei. Au from talaina le tala o nei yaile winga ta waso fa penao tangata o lo tutupu pea. Tinga nei roi tātou le me manuia ai ia pangalea. Mai atato mea mose mala perfect. Yelo talo o ne fata o so ina umi tato I mea na I mawar malosi fa ye fisili ma finau. Ya lela asu ye insurance I masino aperila. Ya emanuia tele ya le ta ape masala lawa le tato. Nu ile neva yasu. La tato fa I le talo. Let us pray. It is when we are weakest, when your strength comes to us. As we go out into the world this week, we ask that we give you the glory, the honor that you deserve. And more important, give us some insights that we can act out on that glory that was yours, that is in us. We ask that you keep us and bind us until we meet again. O mātou ilisi uiore ni tāpua inga. Whatau waala o ona. O mātou lafu se o atu le ngā ruenga whaiwhai pēa ala o ngā ngapa ia. Whamalamalama ina le winga mone o fionga I o mātou tangata tāpua. Ala mātou tū ua. E tu mo mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso o mātou I whaola.
Lofa muti vale o le atua le tama. Man mafutanga le motusia malo nganga pa ia. Nei maso umai o le whakavau lawa.